Galila, mangantila, antoy sira. Wadya ka Daddy M, Sizzling House. Diyan, Barangay Matagdem, San Carlos City. No alam pa sa muya, arawi kala. Amay-amay manaya sumaritis dya. Bali-bali so vibes na dya. Outdoor setting, presko. Sa inunak, amay all beef hamburger with french fries. Singa, kinwal akad Amerika masamsami iya, bali-bali. Say toppings to lettuce, cheese, pepino, kamatis. Kumplito la. Wala man papatawayad si kayo french fries. Galila. Masamit so chismis pero mas masamit so panangan. Big bite. Galila. Say unsublay may sizzling burger steak nang nangyo pa. Katamaritis lamot ay age. Wala mat so milk tea da niya. May sizzling pork sisig. Kiwal-kiwal. Ay, agi, walay duwaran junior maritis dya. Iibang takad review. First bite, say sizzling sisig. Ay, agi, ang putang amo. Makapanlikat suon sayaw. Rew! Rew! Natantawa yung kuy sizzling burger steak with mushroom. Natan ko labat na tawayan niya, bali-bali, masamsamit may gravy to, taniran may uong. Laka mas break, natan ko realize ag kuya danom. Ayaso number 1 star da dya, may sizzling tapsilog. Ayaso sang karaka pa niya tapay, yung inakang ko din tiron bilay ko promise. Ay, wala si mabin followers ko manaya, at shit, taman palitrato tayo. Nung may kabat at siyak, iray followers ko, manlilikot, ninang nang yung paratan niya imis, maganggana kami duawa. Nan marites ang kami nan ante, back to the panangan, masamsami iyay tapa, promise. Ni imbaga dya ay, best tapa in the whole world. Say unsublay, San Carlos Hungarian sausage. Say anta, kailangan ko'y kutsilyo tamanaya, alimlamak sukar nida, kutsarakat la. Ayan sausage, na noy flavor. Nuag kayo maniya siya na kayo dya Daddy M. Dance break! Say unsublay, sizzling longganisa. Kaloran kalasi yan longganisa. Walay garlic, walay original, tan walay sweet. Ang paano ako imbagad si kayo, aminya karnida, homemade. First bite, idalnat kudto ka, of course. Ang kasamitan yan, longganisa ya, tinawayan ko ni intirod bilay ko. Sorry, mami! Big bite, let's go! Last but not least, the sizzling. Tosino silog, mga tila. No narasang kayo masamsami ya panangan or labayo laba sumang billiards na kayo Daddy M's Sizzling House. In tour dak ni Matagdem jad e-bike. First time ko jad e-bike. Bali-bali manaya. Presko.